Sanibonani babukeli nabathandi bayo iWTV ngithi hey. Well, welcome back. We were going to Nisa how many times? Welcome back babukeli nabathandi bayo iWTV nangu baba lozongenzisa kabi la ngisho ngona ukuthi bafowethu sesekhona no BRAKB kanye sesifike emaphethelweni eshowini yanamhlanje noma kule excitement yanamhlanje. Hayi bafowethu ngeke ngikhulume kakhulu ngoba lo baba uzogcina naye ngishayo ngoba uthi kanti asivalelisi na sesisho kona ukuthi hayi kwanamhlanje solo sihleli la ekseni siloku sihamba sisebenza nale ndoda sizama ukwenza ukuthi nani nithole ulwazi oluphelele. BRAKB sesivalelisa uthini kubathandi beWTV. Bathandi beWTV ke ngaka eyaka yeah yamthweya yangikhuluma if you could see what's happening behind the scenes start Kora, you can't get anything done. Anyway, Prof Masivala, just quickly, I've had instances, okay, different instances. I'm not sure if I should talk about this lady's case or Ranjan, but you have people who are Bonawaya Peshe. And then when they get there, Kobela is jealous. Either is jealous of their power, jealous of something, Selung Horbanal son as a gift, and either Banyagosia or something like that. And then some lady said to her when she was school, but I'll say Kopetlo. The Govela and the wife took her pets by Loiberega. She's not sure why they took those things and what. But you hear all these cases. But somebody wants to steal that, whatever. Is it possible who just a gift here how Govela Kopetlo? Or it's just fella paranoia what's interesting there? I think to usual BRAKB. There's no such. Why get there's no such? Kona linteng we re witsang gore re le mathwasa. Ke tlo ipala mo lena. A re le go lefehlo. Ke ntwe ke dilo ke jwetsa batho were if you don't follow molao wa bande ya hao, you will think gore gobela hao o tsitse badimo ba hao o gobela hao o nkile matla hao o gobela hao o nkile matla cause of wena o powerful o phalae. There's no such into tshwana le BRAKB. Badimo ha ba rumela ko nna gore ke tlo uthwasisa. Why ba powerful mo nna ba rumetse ko nna gore ke uthwasisa. Problem ke ntwela ya gore nyatsa ya o telela re le mathwasana. That's why nna ke rata uthwasisa KB. Problem ya eng mathwasana a tshwenya. I know I've been there ke a itse ntwe. A go ka ntwa gore eng sometimes le runa bogobe ba na le mistake gore motho tsore ke tlhogo mmona motho na ba dimaro dinga ntwa gore a tsuba for so gore a tshwantse thwasa. And then a tlo thwasa vele o tlo bereka ka cause of ana that gift ya gore a thwase bongaka. So ntwe e leng teng le motho ha tskra gore motho wa kula o kula ke bolwetse bo bongwe no se ke fashion ya gore motho ha tsore ke ntwe ha ba re nwa dipilisi ba re no ba dimbanya go thwasa kgante nka o tseya di boostera o ba sharp a fole motho ba right o tlo bereka jwang bongaka gobela o tswa jwang ba dimba ga tsogo TV ana tukele le ba dimba tsogo TV because ha o le fehlo you go and phahla o le one o bolele le ba dimba hao after mo ko na o tlo hlehlang ba dimo after mo ba dimo ba ka se rumele ko motho ngo tlo thwasisang at the end of the day a tlo etsa swile, which means ba dimba motho a ba fe or ba dimba motho a ba bereke because they can't send me to someone to help me to grow go se dimo at the end of the day ba bona or motho la o tlonka my gift. Why could they send me to someone to steal my clothes? A ona ntwa o tswa ba dimo motho na o tswang ba dimo ke motho a heno KP o rang a tsebang gore ha re phasa re bitsa ntate mogolo re mmitsa ka le lefing wa bona ha tlo re no they have taken my pets nka dumela gore okay ba inkile ba me bo etsa go khotlagala mara ya go stila ba dimo you can't. So ba idzinga pets wena ifuthi. And BRAKB, I want to tell you something. Mathwasana na le maka o bona motho a ba ke le thwasa or mabuya thwasong maobane ba na le maka. They would like to change the impanding today are nna ke go thwasa ke na le mondawo ha itse mondawo ke na le ntho ile ha itse ntho tse so ke na le malopa a itse malopa
ba o rumela jwang ba dimba hao ko nna gore ke o thwasise if they knew gore se dimo se se o tshwareng a ke kgone go se yetsa like instance thwasa bona gore no nyo go tswa ko wena o tlore a want thwasa pila nna go thwasa ntwaso ba nthwasitseng yona gobela ka nrutileng yona ba dimba ha ba shinya ba re ya ko lekhuleni o thwasa ko lekhuleni why ba o romela ko lekhuleni at the end of the day ba itse gore I will store something from you. So mathwasa nana ntwela gore no ba rata le o profit wa thata wa bona o thwasisa ko wena KB anga fitla ko thwasa la ha o kare ya wa itse moya ore moya ore ene ba fukula ke batho ba tshwara ke tlala ba tshwara ke tlala ba profit ba teng ba rata go tsamaya mokete ha fitla mo moketeng are wa itse ngwana ka ke o shebile gobela ha o salang ka phetsa ha o salang ka phinte ha o salang ka ntho ya ha o kwetse that's why you bona o sa bereke. We understand you can't work now. I want to tell people go nnete bo gogo bo thokozane le rata dilo. But is it possible gore ba o tswalle gore se ka You can't I don't allow it. No, it's in way ke ra gore I khona hali I khona gal gobela I khona tswalla I ka se tswalla litsela gobela na ke biko botsa ka batho ba ke ba itsing ke ba bone gore ba entse jwang ba why sale ba kwalega ha o thwasa KB ba o fa molao o ngutlo ha ba o fa molao ba re ko wena don't eat cheese ko lefetlo don't eat ntho tse di tsusang di feelings or di tsusang di hormones cause abanya ke gore o kra so hopola mosadi o hopola monna o hopola eng wa understand gore mate ha a tsamaisa pila ska tsamaya matha wa ntlhalohanya motho a tshile molao o a je cheese ning o nyaka monna ning o nyaka mosadi and then is end up a roba molao wa ntlhalohanya a yetse ntho tsa o tswatsileng gobela ga mkwana o kwatisitse badimba ha yena ka o roba molao o tshwantse gore you must stay for this time until you finish this process and then ha o fetso thwasa ke mo le hona ha o tswa le fetlo ba o fa molao hape ba re ha so le ka hae a go tsola re share today you must go and kopana le mosadi ha o le monna ha wa ntlhalwana so ha o fetsa mo ba o fa molao o wa nna wa ntlhalwana ha o nna there is a certain time or okay now o yo tlhapa ha o fetso tlhapa o rula sedimo sela o ntshama di jazi tsa ha o ntsa di eng o di beya kwa and then se ba re ko wena cause a re runyetse o na le monna o na le boyfriend okay ha o kopana le monna ha tsa mo re ka le sila mebele le sweu le lentso and then ha le fetso etsa taba ele tsia le sila le o ntle le lona o ntleme mathekeng ha o ntlema mathekeng that is a sign hore gobela sa ke jumpile this stage se ke kgone kopana le motho ke molao wa mpande engwe le engwe a hona hore ke mpande ya majoy a hona hore ke mpande ya mamanga a hona le mpande ya makhosa a hona le mpande ya mandau every mpande ina le molao wa yona ya tshwana ha o fetso etsa gore ke a mafavuka gore ke fing di no tshwana mo re bua ka ntho hore wena o lukulla gobela gore a khone o bula magona ha o ra khone o bula dimtsa gore ngwanola se o buetse bophilong ba hae bo normal wa ntlhalohanya se then dia flow and motho a ka se thwasi today aba bereka o tshwana le motho a thwasitseng 1980 you can't le rena o tlo fitla mo o re tsebe KB a ka thoma ka thwasa ka 2000 ka tuma ka 2018 o ka 2022 took me years gore batho ba nkitse a ho no kere ka tshiko wa re ke ngaka kone ka tshiko wena se wa rwadisa kena ka tshiko ne se o itsa ding ba di kwala ka bo bona and sometimes they don't listen o tlo kra thwasa ne o tsule le fetlo o sana le diphita tsela wa ntlhalwana o loketse diphita fetla o kena o tlo bereka jwa so then at the end of the day ha sa bereka ha re kisintse o re gobeleng kwetse o kwetse ka mabaka mafi. So according to you, I think that I think wena go wena to tswalla either what to tswalla or ona gift. Ona gift. Okay. Two things. Wena o tsere wa kula tshaba ona dipilisi ba re he nna ke na le badimo o ona le mafufunyana a ona badimo le ena gobela re nna ke tsa tšhelete ke na ta o nya o thwatsa ke phela ona le ba buang thata a fitla go ndumbeng
a le twana umphekuli o just read nna ke na le badimo ba re ke tlo thwasa a re ke na le bona ke lora so lot of people nna ka ba chase if be ke motho o mongwe o tshwana le dingaka tse dingwe bo tlo kry-a go tletse sekete se se gobedi mo se tse re fim but cause of ke rate dintho tse di a tshwenya di fetsa mo tlo o jetsa gore Gobela o robetse le nna engwe o jetsa gore he nna Gobela o nloile he Gobela o etse 1 2 3 4 go na le mathwasana mangata a mangwe a tlo ko kae ka se budi ngaka tse teng a fitlha re a Gobela a nketsa ene o re wa bona vela a mo etsa tsone cause hana badimo wa ntlhalohanya o kry-a gore motho o motsitse gore ba o parolile le entse ntho so cause mondao ke mondao e one ga gona gore ke mpande a mang le a mang o kry-a gore motho ntho a itsebe o re gante o thwasitse mondao o feng wene wa ntlhalohanya o kry-a gore ga tsebe ntho tsa tshwana le tseng so le nna a ke re la papa ba rata ba nyako badimo motho a tshwara ke tlhogo ke badimo motho a wa sekolong ke badimo a o fitlha ba mfetlhele motho a tlogela re mfe mo re mo gogise meriana re motlatsa re moolo la tsoga bešang so ntho tsa o tshwana le tse Brakepi I swear ke nyaka dingaka tse dingaka ba commente mo ba bue ka ntho if ba bona video there's no such motho o reng Gobela mokwetsi ha latella molao come let's batch I swear on my father's grave ha latella molao nna KB ke thwasitse ha re relate 83 ne go ba le motho mongwe ntho ke buang ka yona I have seen it this girl and this boy ba di jwetsa re ba dima ba teng a ke itse re ba trying a ntlhaloganya ba utswana ha ba utswana batho ba Gobela ba tshwere ka tsatsi la ntwaso gore batho ba utswanne ba Pudashile a gone o ya ko puding ba dima ba nyaka ke re se o tshila fetse ba utswane maybe mo lefetlong ba na le 2 weeks ba utswane iya kwa motho ana le badimo ba ka sini madiala mara khosa ona madimo o tlo ya wanwa madiala wa bua wa philosa itse next nna ke itse batho ba tshwere ke badimo bafo they had a problem ya gore ba kgone go kry-a ba ya lefetlong ba etsa ba thwasa ba le bana wa ntlhalohanya ke tsiba batho ba ba ke di doctor but the problem ya gore ba lokela ke dintho tsa bona o tshabe badimo ba hae ba tsere re nyaka o be doctor wa segwa le wa setso so that is why re nyaka o no o yo pheta ka mogo a bereke doctor ko kalafona boya boe a bethe di gagare mara ka one o latetse molao o tlo kgona wa ya lafa so o ring nna ke kwetsi Gobela o nkile dintho tsaka a di etsa 1 2 3 truly speaking is not true and then Gobela if o tlo tshwara ntho tsa ha re no re tshwana le mapaya o a wa fetsa mpata o na le tokela o tshwara ntho tsa ha agere o mongwe o tshabile lefetlong wena a o fitla motso o yo kena ga lekhuleni yo go thwasa a lekhuleni kura gore ga imela ba profite ba la ba maka ba mokene ba tlile mo nna ba tlo ntwasong ana motsa ana sejare a re gogo go funa se yo pheta gope go ba ana motso 1 2 ana sejare Gobela wa ha o loile o na le mona ka wena ke bona batho ba ba kry-ang gore the life gore o profitiwa ba e badimo number moya ma ba nketsetsa semoya ke eng semoya because truly speaking sedimo le semoya ke ntho e one just gore motho o tshwantse o kgone o phekola o sa tshwa ka tlhogo without the gagara ke yona ntho a re bua ka ba profita ona ba profita ba tshaba o thwasa and then ba fetula nthoela ya ba eng ba profita o ntlhalana and then motho a thwasa a fetsa Gobela a nketsetsa se profita o mona re ana knowledge a itse gore ntho a e etsang ke eng Sizoshela okay le butlwetse o profiti ya ikolentole I don't kangile on the gift or something is wrong with you upstairs. Thank you.